Drage trudnice, one koje ćete tek biti, pozdravljamo iz kluba Trudnica Beba Eva. Nalazimo se u Splitu, Karamanovoj ulici i pozivamo sve trudnice koje se nalaze u Splitu i bliže okolici da nas posjete. Možemo razgovorom, možemo se dogovoriti za naša predavanja, sve što žele mogu dobiti kod nas uz najavu. Tako da ta trudnoća treba da je trudnoća drugo stanje, to je sretno stanje, to je radosno stanje i treba da od prvoga dana bude savršeno, jer je to savršeno, tako da zbog toga što je savršeno mi smo i napravili linije online predavanja za sve divne majke koje se nalaze i van naše Hrvatske, van našeg grada Splita, da nas se obrate preko online tečajeva za porod i za dojenje. Znači, ako poslušate online tečaj za porod, mi vam poklanjamo preko YouTube-a naše uratke, a to je najbolje prirodan porod. Tu je sve što se dešava u porodu i praktično odrađivanje, znači disanje, tiskanje, prvo, drugo, treće, četvrto porođajno doba, sve što je bitno da znate da možete u rađoni gdje budete rađali surađivati sa ljudima koji vode vaš porod. Ne ljudima koji vode vaš porod, vaše tijelo vodi vaš porod, nego da budete od pomoći ljudima koji su tu uz vas. Na drugi online tečaj o dojenju mi poklanjamo uspješno, dugo i lako dojenje, njega pupka, previjanje, kupanje bebe, kako ćete vi i vaš suprug mijenjati bebu i kupati bebu. Naš uradak dalje ide i očevi su trudni. Drage mamice, nemojte zanemariti vaše supruge. Vaš suprug je od prvog trenutka više nego važan. Znači, prvo je odabir. On je vaš odabir. On je vas odabrao. Isplanirali ste zajedničku bebu. Znači, zajedno ste krenuli da se stvori jedno divno biće koje će vama usrećiti život. Znači, i očevi su trudni i prije same trudnoće u iščekivanju da dođe ta prinova. Tako da, drage tatice, ovaj uradak je vama namijenjen. Savjet je da kad vaša draga, najdraža, ostane trudna, da je tretirate kao kraljicu. Znači, ona ne bi smjela da radi, čitavih 9 mjeseci da radi, zato što je trudnica, zato što se njezino tijelo trudi da stvori to jedno novo biće koje će sličiti na vas. Znači, ono nešto što je vaše, ona se trudi da se to razvije, oblikuje i da bude nešto divno što će oplemeniti vas. Znači, prvo morate joj fizički pomoć da se ne umara. Drugo, važna je još više psihička potpora, da joj olakšate njezinu trudnoću, jer nije lako ženi biti trudna, pogotovo ako prva 3 mjeseca povraća, pa ako ima nekakvih smetnja koje se kao smatraju normalne, a to sve ima svoje korijene, o tome ćemo u drugom uratku. Znači, budete joj pri ruci ako povraća, ako je muka, ako želi da idete vani s njome, ako ne želi da izađe vani s njome. Znači, budete joj pri ruci u svim njezinim odlukama. Nemojte razmišljati to hormoni rade. To se stvara jedno novo biće u njoj. Ona ni sama ne zna kako se to zbiva, kao što ne znate ni vi, ne zna niko, ne znam ni ja, ne zna niko. To je jedno čudo koje se stvara i koje nastanjuje ovu našu planetu Zemlju, a vi ste sada jedan učesnik u tome, tako vi ćete biti trudni skupa s njome na način što morate tretirati kao kraljicu. Ona mora da se osjeća predivno, ona mora da se osjeća voljeno, ona mora da se osjeća sigurno. Jer sve što vi njoj budete pružili, to se manifestira na tu malu bebu unutra. Beba će znat pamti da je željena, da je voljena, da je usrećena, da je to jedna zajednica koja treba da traje. I da u toj zajednici na takav način će još doći i braco i seka ili bilo ko. I tako da će to biti ono što naša planeta Zemlja traži. Tako, drage tatice, vi trebate učestvovati na način fizički olakšati svojoj najdražoj i toj bebi, psihički olakšati
duhovno biti s njome zajedno povezan, emocionalno svaki dan pokazivati toj ženi svoje da je volite, da je ljubite, ruže kupujte, donosite iznenađenja, radosti, pišite poruke, da je razumijete. Znači sve ono što vama bude izgledalo da ona se ponaša nenormalno, jer vi mislite da je nenormalna, znači to je ono drugo stanje, jer ona se nalazi u tom drugom stanju, u čarobnom svijetu u kojem ona je po prvi put pa ne zna ni sama šta se zbiva, ali podržavajući je, a ona podržava svoje tijelo koje ukazuje šta se dešava, podržat ćete razvoj te male bebe, tako se s njome skupa informirajte o trudnoći, pratite je na pregledima, pratite je u prirodu ako će šetati, pratite je ako leži u krevetu gledati televiziju, pratite je u igranju karata doma, čovječu ne ljuti se, pratite je u znanju o porodu, pratite je prilikom poroda, pratit ćete i kad rodi, kad počne dojiti, jer ta beba kad se rodi, ona drži tu svoju majku sebično za sebe i nikome ne da svoju majku nakon poroda, a kako prepoznaje svoga oca, jer jedino njemu pušta da dozvoli da bude uz majku dok doji, to ne znam, ja sam živi dokaz da su to istine, tako dragi očevi i vi ste trudni. Znači sve što vaša supruga bude tražila, vi joj ispunite, jer ona je u tom drugom stanju koje ne zna koje je. Ne znamo ni mi, ne zna niko, ali surađujte zajedno i neka ništa nije teško, tako da ako želite da imate sretnu obitelj, sretnu bebu rođenu, sretnu ženu, ispunjavajte želje i dajte beskrajna dobra iznenađenja. Sa srećom, drage tatice, jer i vi ste trudni. Pozdrav!